kubeka amaje kera abantu bonse n'abaho nabona ari ku propose ukunga birasinze nebalia ekwende yemo ebe kwazo umweshimi uyu minto Daktari Nsongo batisa aliga egera abantu bamwagicure batari kunyara ko kole kwere kungusa banyorera aja nandi to gusuka mato licha diari gati ubeke point endo batokona gusuka ikasamba kwa sanda akoba tuumira na after 3 months tuumena gatatu mwaka twakwane uri amachaya ikuna kugusa bakwane my brother chairman you make sure you nandi chode china na akwa uchikorere kiagero utachikorere chode echo nabongo beke chairman na site gana ya moni tani mheshimiwa aso kurangeje karege igatutena bona nja semi yake yana beire ingo chikunanje ngo takotambe andike soro wago bugambi obo yana rigwansire umutindo uri otakero kurega tutse bani omani number 1 na gwansire mukutano oyo miti atiri nando urigiri tuko tokaransira mangana security nyatieko abantu betu bangashye bakori number 3 orangire mukutano tukwani gore kagu yetu ya society tomanyana ngayubura ibuitu ngiboberete because tutiga ko baidro na bantu tutegiti school tutamate na kiensere tata abantu bande bako gesa kibesa kurase kago ntubone to gupimo borombo tupimo ino wega abantu bari kibesa batutigago igono mugambi na yesio yanyetieko na yo mwemisio nyetieko na ometa aso obisiora aso obisi account commissioner ko kanso aneri ruga ayo go swane kitambizo kyao ya account ya simple igoje kenyatieka na yo tige rigasi mambire dio tena kya muzorera atatira thank you so much secretary Mzungu treasurer Grace Makini plumber ya itose technician gotenera mache tuarite na mogako toto achigokoni na bosire twatebanga water point take comment ukipetiko watabanga tukomente ya mali chiro ndali yange police ndange mate bo daktari ndi mate kona mate ya makonali ninye pointinye wana ndirenga asa macha ya kutini onde kwenso tukobese list ya bali bakwata mache ako 200 mutini ndiye kwa wewe treasure yeto na tuibona nanga bali bara ke mache batiga sarikiri no yebto mini to sarike mini ngwa mogondo wa kubukombe mache ya kubukombe nditanga bali bako beka ndiko connection 5000 ndina bibi tuibona na bile meja ndina batinge budget so isi ko toro so beki 20 points comment pai asitoje to comment anke ende mate bato to konye committee imagine beti tuku isana so tato wana ndingo next meeting ngo saba chairman ya to konyana to konyorani to pole meeting ya meeting ya to kurbon ande gaiga na konyana ndi comment ya to gero James ya bukia kwa netigo rastwale ngama tanga na ndinge tekia ikawa itega kibagendi chiwe senjiro cha chitia World Bank abali ngo itebe kawa wa apply na ndone sasa to wata ne ya sara maitege tu anyankire pato sara bali wa apply chitia World Bank bali kwewa chiwe sababu mentrabati kobeke kibira kwena nabali kile kwa ati iteka baji bali ku train wa the time to anyota ba ofisa banga muntu ntu etu tukomenta se ege ndoto mwele ndio ngoba kwa street light kwa street light cyari kubeka ne kaida but mama itabantu bamuntu ngabaka tuteme ko balance maite ni maite ngakuchakira ga isi chere to baka muinaria rega ninka maite ngana ngira ngurwa mali kuchaza kubeka nkara ngara badabanga tiganti ritemo ino mukubori njabanga nambaro bakone risinyeni ali cyende sigo ikaranke ekinde ko muko barami ro boko ndabanga ngoro street light kumina ibere igwara ira temanga nagaga muntu bikaba kati ibintu nari kubasaba ni maite nyangwara ngangi nyuri point ibune ikonsa igagatia nimbate birengero byo kukora kuranja banje kurakora kibikira bibiri bijyanye n'ibyo byo muri lami next planning bade no kubeka kya kirere na matatizo na roche kanisa tinke iki sola gidu kubeka na to kwa na nyabundo kubeka twende nyakyugiro kubeka ya meyamo nara tubatirane na ofisi yabo kwa ni robo imbo abayigoro sana especially last year itingo takakoswana no asogo totora korenda amaji
babu mata ntwanya tene kama waranya tena matukama ile kitabu kila msimiwa abekaro wararia basaka baindi bako salia amaje na ndo salia amaje ntuka abantu banyatiko tutige tinda amwe tubwate ngari duski Kenya bwo nyatiko nentu esuke kera kumuntu atwe nyatika amaje naro oinoro mo